clear tu te chibai ule tun trum chu Mizoram chhim tawp lama om Bungtlang South khua kan zin na video le a khaw chanchin te karon ti chuak dona khongaya tawp thlenga min lo thlir sak turin sawma cheu Bungtlang South hi Mizoram chhim tawp lama om ni in Longtlai district a RD block pali omzinga pakhat ani kholun takania kumsa kha chakua pakhat khan he khua hi ading chana hlon cheulal tiau kunga hlon chewin adin kha ani shadu na hlon cheu chu Bungtlang la hnung ber ni in kumsa kha chakua somnga pali a lalban ani thleng khan alal ani kumsa ni pakhat khan centenary anlom to ani khothang duang tak ni in tuna hian in zaruk som ti chuang omin mihring sang ni zakho chuang hret an cheng mek Mizoram chim thanglam hreta omni in tuipui atanga asan zong hi metar zanga som kwa borvel ania boruak ero hi chu anwam tok ai lumlam hret ani aizola atanga hlat zong hi Kaladan Multimodal Transit Transport Road akalin kilometer zathum som borvel hla ania Dakar som borvel a chuan a thlen mai thei ani kumin fur leimin khan kongpui ati chiat awangin Diltlang lama tangin kan kala helam kong kal hi chuan kilometer zathum som ni panga ani thum hei hi tun ma chuan Bungtlang South khokong ber ani zoka game MTTP road siam ani hnu khan a hnai zok le anom zok awangin Diltlang lama hi chuan an kal ta meu lo ani jingdar nga vela aizola tangin kan chuaka dar thum pel heta longtlai lutin ti hian game MTTP road kan zoa hei hi National Highway 502A ania Myanmar rama paletua khotlenga kal tura duan ani kilometer li movel kan tlan hnuwa chongte kong alo penga Mampui kholu dona hian veti fodder farm le dilmoi tak mai alo uma unthol te unaya han ha cholna na cha kom khop mai ti hian Mampui khua kan luta Mampui hi longtlai atang khan kilometer som pariat vela hla ania kholun tak ni in kumsang ni som khan centenary anlom to ani in zani vel omin mihring hi sangkhat zani chuang an cheng ani Mampui atanga kilometer som thi pakhat vel kan tla le hnuwa Ngengpuikai khua kan luta kholian lem lo tak ni in za som ni bor vela oma mihring hi zasari chuang hret an cheng ani Ngengpui lui kam maya omania ti hian lui kan phein khomoi kan lut ton ani khu Ngengpui lui chuani khomoi ro hi chu lunglei district chung lungsen RD block nuai om ani le dai thunga kumsa ni som pakhat census record ang chuan khomoi a hian chungkua zani som pali omin mihring hi sangkhat somru pariat vel an cheng ani lui kam phai zola omania khua arem viawa ma se alum mel khop mai khomoi atanga kilometer som pasari vel kan tlan le hnuwa Diltlang South kan luta Diltlang atang hian chongte lam kong apenga dinglam peng hi chongte kong ani heta tang hian chongte hi kilometer som thum pahnih vel ni in chongte lui mual bu le unlai te alapal tlang ani Diltlang kan thlen hian khua thim to a video kalo da hi hokonga kala kani awangin ale zong ina kalti kha milo hriat sak don nia kumsang ni som pakhat sensa sirko tangin Diltlang a hian chungkua zani som pariat omin mihring sangkhat za somkua pali an cheng ani Diltlang atanga kilometer som pathum vel kan tlan le hnuwa Hmunnuam khua kan thlenga in za bor vel omna ni in mihring cheng hi zanga bor vel an ni video hi alet zong lak ani e Hmunnuam atanga kilometer som kan tlan le hnuwa kan tumram Bungtlang South khua chu kan luta a khomun rem le nuam zet mai ania karal khadrin ain akhua lianin apuya in le lo po an nei thatlang pui mai kumsang ni paruk khan Bungtlang South RD block siam ni in block thut mun ani zui ngala tuna hian Bungtlang South block noi hian khosom thum pathum awmte kani keini po hi BDO rest house nuam tak maya kan thlenga boile MP te chen dun hian min lo boi puin chotui tak tak min lo hlui thina an chunga kan lom viau ani Bungtlang South hi BDO thut mun ani baka primary health center nei in
doctorin a thut chila police outpost a awm boka Power and Electricity Department a hian SDO in a thut bok ani mi pui cheng zat ngai tuin Zirna in po an nei thaviawin ka hria a Government Higher Secondary School a awma Green Hill Private School hian tuna hian class 11 thleng nein nakum lama chuan class 12 thleng Zirna hi an nei thei mel boka Mizoram Sinut Mission School thatak omin heta hian KG atanga class 10 thleng Zirna a awmani Sinut Mission School hi kum sanga chakwa somriat pariat atanga din tran khani in Bungtlang South a chuan school thaber pol ati thei ome hei missionary zirtir tu kan nau remremit tenu pa thlakalak puina hi kan da lang ve shim shimange Bungtlang South hi Longtlai district chimthlang lama khopoi mo tak ni in henglai kho sevel te hian chi se lamnan ber an manga akon pui lai te hi chu alun ve thin hle ni a chevel khua atanga pemlut neu neu nen mi cheng po anin chopol ve hle a mizo na thlak lu sei anom nuala nambila chuan lai nam hi atam ber ni in bom pang chakma brule mara te po anomani tong tua leng ro chu mizo tong lu sei tong ani thung Kohhran a hian Baptist Church of Mizoram hi alien ber ni in Presbyterian Kohhran le Lairami So Christa Baptist Kohhran ten an dota Seventh Day Adventist UPC EKK Church of God ti te anom bokani akhom hun hlui hi achak tlang lam dewa om ni in kum sanga chakwa som sari pakwa le sanga chakwa somriat borvel khan tuna khom hun a hian an kai ani Bungtlang khom hun hlui a hian bung lian tak aum thina chu bunga wang chuan Bungtlang khua tia ko hi ani chhota ni in an soi Bungtlang South khua hian Mizoram hundang ang bokin awmte ading thina anu dewa wale yanglai association alodin chhokhan wale a hian anin chunglu ta vek zok ani mele Bungtlang South hi village council pahni a then ni in wale po branch pahni a in then to ani akhodai fem deu video complex thanglama hian VC2 playground a oma apia dewa hian raltlan ho chen veng a awm bokani Kaladan multimodal transit transport road hi ani turanga man ani thei huna chuan Bungtlang South hi simlam kot chua khopoi mo tak alani chhonge arin oma tun aina sa hian thang chavin khopui poi mo tak alani nge po arin omani ami cheng ti an hoi homin an fel lein ka hria ni khol po an tu thiang viau mai fulai azin kan nia kong anuam lo angreng viawa tin power supply hi an nei thalo ri viau mai boka chuti ti lawa chuan jin kong thui viau ma se anuamin jin mana om khopin ka hria akhodung hi ase angreng hleya tlangpui kan hmu thiam theinan ti hian kan ron da chuak ani e video hi Hmunnuam ti zong te ni hlau chuan khongin min lo like sak vela tin an khoi hmu dan le ingai tan te comments lama min lo soi sak ve bokla he video hmu chak ve tura irin te thena khan irem chan chuan khongin min lo share sak ve don nia hundam chang te inei ni chuan vazin vela in chir lo viau mai the ni video min lo thlir saka wangin ka lo me khonga in min lo subscribe ngei don nia